Ja sam Vesna Eles. U današnjim novinama za najavu programa trećeg sat 3 programa mogli ste vidjeti jednu emisiju sa čudnim nazivom. Kaže Utjerivači duhova. Pa da se tako radi, istina ne bi bila daleko, a da je gost u našem studiju neko od predstavnika policije, jer ljudi se zaista trude i zaista kao da hvataju duhove kada su u pitanju utjerivači dugova. Prosto zato što u sudskom postupku nema dovoljno dokaza da bi se takvi ljudi okrivili. Dakle, nemamo za gosta utjerivača duhova, imamo utjerivača dugova. Pa ću vam stoga i predstaviti našeg gosta, to je gospodin Prazina Jusuf, a naravno tu su i druga dva bića sa nama, Max i Rea, dva Dobermana. Dobro večer. Dobar večer. Ja se zovem Prazina Jusuf, a poznatiji sam pod nadimkom Juk. Što se tiče utjerivanja dugova, to možda nije zakonski, a možda je zakonski, jer ako nema druge instance koja može da naplati dug, normalno da ostajem ja, koji to radim vrlo uspješno i ja bar mislim da to radim u skladu sa zakonom, iako to neki okrenu onako kako njima odgovara. To je ono čime se Juka trenutno bavi. Jest. To je posao koji svaki drugi rizičan, jest da je isplativ, dobro se zaradi, ali sigurno da ima i troškova u tog posla i ja mislim da to nije ono što drugi misle da je to neka iznuda silom, nego to je posao koji niko drugi neće da prihvati, pa onda normalno moram ja. Ovako, mi ste meni dali jednu vizit kartu na kojoj piše privatna agencija za pružanje svih vrsta usluga. Kakva je to agencija? Pod tim se podrazumijeva sve vrste od čuvanja auta, od pranja prozora. Mislim, ja sam to stavio općenito na sve moguće djelatnosti koje se isplate. Mislim, ja ću raditi sve ako se to isplati. Ali ipak je primat stavljen na dugove. Primat je stavljen na dugove zato što je to najisplatnije. Ja radim za neki 15-20% od naplaćenog duga, a ako uzmemo u obzir da je taj dug ponekad 1000-1500 milijardi, onda moj postotak je dobar. Da li ta vaša agencija registrovana? Moja agencija nije registrovana zato što nisam imao priliku da registrujem, imao sam nekih problema. To je, bio sam 25 dana pod istragom u centralnom zatvoru. Što mogu da kažem ako pred svima i pred vama, da mi je to bilo namješteno iz jednog primitivnog malog mjesta gdje su primitivni ljudi, gdje možda ima par njih koji valjaju, to je jedan mali Iljaš u koji ja nikad ne idem i inače ne naplaćujem dugove van Sarajeva, nego samo u Sarajevu. Kako se uopšte dogodilo da dođete u pritvor? Pa, da vas uhvate? Bilo je, to ću vam morati malo duže objašnjavati. I imao sam u paketu iz jednog preduzeća da naplatim jedno 5 dužnika, da naplatim 5 dugova. Išao sam s tom namjerom u jednom danu, obišao sam pa koga nađem. Mislim, moram, na primjer, po 15 puta da idem u neku firmu ili neki granat privatni ili privatno preduzeće i da tražim te dugove. I došao sam u Iljaš i tamo normalno s vrata sam se predstavio, ja sam taj i taj. Došao sam ispred te i te firme, to je bio General Trading, da naplatim dug. Direktor te firme, to mogu reći PP Dejsan, me prekinuo, kaže znam, ima sudsko izvršenje za taj dug. Uzeo mi je taj papir, prijedlog advokata, na njemu je udario svoj štembilj, potpisao se i rekao da dođem 29. po taj dug. Normalno ja sam došao 29. Kaže, momak koji radi kod direktora, kaže, on je uplatio. Ja kažem, dobro, mogu dobiti 5. primjerak. Kaže, ne znam gdje je ostavio, kaže, možeš li doći oko 12. Rekao, doći oko 2. Pošto je razmak mal 2 sata, bio sam u 10. Došao sam oko 2, kaže, nije ni došao. Ja sam rekao, dobro, doći opet. Došao sam sutradan,
Rekao sam imao 5. primjerka, kaže nije ni uplatio te pare. I ja kažem, sad mi objasnili zašto ja služim. Za predmet, za zajebavanje i te stvari. Kaže on, mislim, nije teško reći da niste uplatili, da nemate, nije uopšte teško, a teško je meni dolaziti reko Iljaš po 5 puta na dan. Ljut, normalno, nije mi se to svidjelo što mi rade. Pošao sam kući i vidio sam auto od direktora PP Dejsana pred jednom kafanom. Ušao sam i normalno izgalamio se. Mislim, trenutno moje osjećanje tako bilo da sam ja morao to ispoljiti na to što sam se ja izgalamio na njega, šta me praviš budalom. Ne treba ti to, trebaš mi jednostavno reći imaš pare da platiš, nemaš, neću, hoću i stvar je rešena. Rekao ja bi našao neko rješenje, razumiješ. Kad me neko udario, mislim nije me udario nego povukao me za rame, okrenuo sam se i vidio nekog ovako malog čovjeka, kažem skloni ruku, razumiješ, da ti je ja ne sklanjam. Onda on rekao ne znaš ti ko sam ja sam rekao mene ne interesuje ko si ti, mene interesuje moj džemper, moja majica, da mi je ne dereš, nego da spustiš ruku. On je opet pošao za rame, onda ga ovaj drugi momak što je bio sa mnom odgurno od mene. A to je bio i inspektor policije, je li tako? Ja, to je bio inspektor, ja momentalno nisam znao, nego kad me ovaj direktor... A kako on pretpostavio šta vi tražite? A on uopšte nije znao šta ja tražim. On je mislio da će tu neki možda bela ispast ili neka svađa, pa je on zato reagovao tako. Međutim, kad je on čuo kako ja razgovaram s direktorom, onda se on meni počeo izvanjavati, zagrljio me i kaže nisam ja znao u čemu je stvar, kaže nisi trebao da me brukaš pred ovim u kafani, mene svi znaju. Ja kažem šta meni to interesuje, što tebe svi znaju. Ja tebe ništa nisam uradio, prema tome nemaš me ti pravo s leđa teglit ni vuć. Ništa nisam radio. Kaže ja imam isto pištolj, pa rekao šta mene brigaš ti imaš pištolj. Svi mi imamo pištolj i takva je politička situacija da svi moramo imati pištolj. U zahtjevu za sprovođenje istrage piše da ste vi uperili pištolj u... Da bi mene mogli zatvoriti i da bi mogli meni staviti one članove koje su stavili, a to je sprečavanje službenog lica, vršenje službene radnje i iznuđivanje da bi stekli drugom protivpravnu imovinsku korist, zato su zatvorili i sprečavanje službenog lica. Znači mora u prijavi sud mora napisati ono najgore da bi javni tužilac mogao da pokreni tu istragu i da me mogli držati u zatvor. Znači on je morao onda slagati da je izvadio službenu legitimaciju, da sam ja uperio neki pištolj u njega i da sam ja to, normalno direktora su natjerali u stanci što je on izjavio kod istražnog sudije, natjerali su ga da potpiše izjavu kako sam ja došao i nasilom mu traži da on izmiri taj dug. Međutim, posve druga strana, meni je taj direktor molio da ja čak molim vam u General Trading da oni prihvate kompenzaciju. Što sam ja vrlo rado rekao, što nećete pomoći, hoću. Mislim, i tebi je bolje jer ima to sudsko završenje, a to sudsko završenje ne pije vode jer nema ko da to izvrši. A vi dok naplatite ti 40 milijardi, bude jedno 5-10 devalvacija i vi od toga nemate ništa. Razumijete? I on je mene to molio, međutim inspektor su ga, prvo mu nisu dali da tovari tu robu. On se tako sa mnom dogovorio i to molio on mene, nisam ja njega ništa molio. On mene molio da je može li robom, idi pita, ja kan dobro otići pitat i on je počeo tovariti robu. Oni nisu mu prvo dali da tovari robu. Onda im je on rekao, pa to je moja roba, ja imam pravo da radim s njom šta hoću, nisam je ukrao. Onda su ostavili dvojicu da nadgledaju to utovar, pa je morao pred stanicu s kamionom, dok se oni skupili njih jedno 15-ak stroj kola, ponijeli one mašinke, hekler i razumiješ, i pošli za kamionom meni prezgled. A ja se trebao naći s njim prezgledom pa da idemo u General Trading. Prezgledom normalno ja i nisam dočekao pošto sam se ja vozio, ja sam veliki ljubitelj motora, nisam ni bio tu. Kad sam došao, vidim, razumiješ, 1, 2, 3, 16, 17 inspektora i 6-7 milicionera. I normalno meni su oni taksisti koji svak me zna, kaže Juka tebe traže i bježi. Ja kažem nema razloga da bježim. I fino ugasim motor i stanem i kažem jel mene reko traži kaj jest.
izvolite šta treba. Inspektor iz Novog Grada kaže, Juka, neka roba je ovdje istovarena. Ja kažem, ja nisam nikom rekao da ovdje istovara. Niti me to interesi. A roba, ovaj čovjek što je dovukao, to ste 100% rekao, hoće da izmiri dug prema toj firmi, izvadim specifikaciju robe koju je on dužan, njegov potpis, onda svoju punomoć, onda ovaj štembilj što je udario da će izmjeriti taj dug i to sve. Inspektor iz Novog Grada su normalno bili na mojoj strani, pošto me znaju da ja nisam ono što se kaže taj razbojnik tog tipa koji davi i otima nasilu. Mislim, uvijek postoji neki drugi način. I dakle tako je Juka dospio i do suda. I ja je dospio. Ali evo, nastavit ćemo sa pričom, imamo već 2 telefona pa da saslušamo naše gledalce. Dobro večer, u programu ste, izvolite. Halo, dobro večer. Dobro večer. Imam jedno pitanje za Jusufa. Izvolite. Znate šta, ja imam jedan dug od 2000 maraka i mada je Jusuf rekao na početku emisije da on ne radi van Sarajeva, pošto se moj dužnik nalazi van Sarajeva, da li postoji ikakva mogućnost i može li mi on pomoći? Jeste se vi, gospođo, obraćali sudskim organima? Nisam. Pa zašto onda smatrate da na ovaj način jedino možete doći do duga? Pa smatram da, mislim, kad bi se obratila da bi to bio dug postupak i da vjerovatno ne bih mogla doći do tog svog novca. Je li mislite da Juka postupa ispravno? Pa ne znam, on je rekao da postupa, da mislim nije i grub da to pošteno radi. Ja bi to njemu pošteno i platila koliko on kaže da uzima procenat. Možda i više da ga nagradim samo da bi došla do tog novca. Dobro, hvala vam na javljanju. Ovo nije marketinška emisija, u svakom slučaju da bismo sklapali poslove. Da saslušamo i našeg drugog gledalca. Ali ja bih volio da odgovorim i na ovo pitanje. Evo da saslušamo drugog gledalca pa onda može. Dobro večer, izvolite. Samo malo glasnije, molim vas, slabo vas čujemo. Da, izvolite. Mi smo platili, razumite, kešu ovu robu nismo dobili. To je jedna od najvećih prevara, mislim, jer nije to prevara kreditu, ni što je davat i tako to je. To je kešu ova bez isporučene robe. Da li bi mogao tu šta pomoć i kako da dođemo do njega? Tu ima nas prevareni 1800, imamo uplatnice, ugovore i sve. Razumite, to ne samo u svoje ime da pitam, već 1829 kupaca koji bi se rado vam obratili. Pa ja koliko znam, sudski postupak je u toku povodom vašeg predmeta. I je li vi zbilja tako ne vjerujete nikome? Drugarice, ja sam imao poziv, ali takva sam dojam stikao da su svi Koprivničini rođaci sudije, možda griješim, ali tako dolazi. Jer tu nema se šta raspravljati. Ima uplatnica, ima ugovor, roba nije isporučena. Nema tu šta suđanja, razumite, nema šta suočavanja, nema šta pravu žalbe, razumite. Jer šta ima tu, to je jedinstven slučaj. Mi nismo ulagali u neko proizvodno preduzeće gdje je propala proizvodnja i propalo preduzeće. Mi smo platili robu koju nismo dobili, koju nismo isporučili. Nije nam dužnik isporučio. Da, dobro. Prevara, pljačka. Hvala vam lijepo na javljanju. Juka, komentar, ja znam da je ovo... Ja mislim da su pravi ova gospođa i ovaj gospodin, jer vi ako budete tražili taj dug sudom ili preko milicije, ja vam odmah mogu reći da nećete nikad naplatiti, a i ako naplatite, u što čisto sumnjam, da će to biti mizerija na ono za što ste vi dali, jer vi od svoje radničke plate, ne vi, nego svi koji uplatite, ja ću vam nabrajati 4-5 firmi, u Viktorija Komercu, u Koprivica Trade, u PP Mozaiku. U PP Mozaiku sam naplatio jedan dug. Mislim, zvao mi je miliciju, bila je milicija tu i to sve, ja sam mu rekao da mora platiti taj dug i platio je za jednog momka. Vi koji budete čekali da to naplatite sudom preko milicije, budete sigurni da nećete naplatiti. Ko što i ja nikad nisam od milicije ništa mogao ni dobiti. Kad sam ja tražio, obili su mi 3 puta kola, nikad nisam našao kasetofon. A što se tiče ovih dugova, Koprivica Trade je kupio čitavo Sarajevo, kupio je sud, kupio je zakon, ali ja mu opet mogao naplatiti na svoj način, bez obzira što on ima u džepu i sud i miliciju i sve, samo što sad sve da hoće, ne mogu doći do njega, zna se gdje on je u Beogradu. Jel vi imate dokaza za to što govorite? Da bi naplatio? Da su potkupljene sve sudije,
inspektori i tako dalje. Nemam ja me ne trebaju dokaz. Ja ću to reći svima, mislim ko može šta da mi krivično nek me goni što kažem, razumiješ i ne bježim od toga. Kažem da je većina njih potkupljeno i većina njih su dobri s njim, razumiješ. Zamislite samo koliko je ti ljudi tako prevareni koji su od svoje bijedne plate, da kažem tako bijedne, jer jedne su Levis 501 milijardu i 700, a njemu je plata 3 milijarde. Od te 3 milijarde neki dobiju pola u bonovima, pola u dinarima, nije važno sad to kako, ali od te 3 milijarde, on ima na primjer dvočlanu, četvoročlanu porodcu, odvoji i uplati u neku firmu, pa bila to Koprivnica Trade, bio PP Mozaik, bila Viktorija Komerc, odvoji od svojih usta da uplati taj auto, da ima koji svi ostali, ili uplati taj kredit, da 50 milijardi, dobije 150, a on, osim što mu uzme oni administrativni troškova 4 milijarde, uzme mu i ono sve ostalo. I onda, kad nauzma dosta tih para, sve te pare kupi nešto ili prebaci na ženu, na rođaka, na ovog, na onog i normalno firma mu ide po stečaj. A firma kad ode po stečaj propadaju mu samo 2 milijarde stare, 2000 dinara koje je on uložio da bi je osnovao to preduzeće. Znači, zakon mu i sud ne može ništa. On, kad mu ta firma propadne, samo promijeni naziv firme i opet registruje novu firmu. A raja ostanu prevarena, tako da i nazovem, ljudi, građani ostanu prevareni. Oni koji imaju pare, oni imaju i njih ovo ne interesuje. Ali ova emisija može samo interesovati radničku klasu i ljude koji su prevareni. Evo da čujemo da li ima još neko ko ne vjeruje u pravnu državu, pravni sistem. Dobro večer, izvolite. Halo? Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Željela bi da pozdravim voditeljicu i gosta i da uputim jedno pitanje gostu. Da li mi može reći da li on sam obavlja te poslove ili ima neke saradnike koji rade s njim? I da li može da kaže ime tog momka koji je bio s njim u Ilijašu? Ja bi ga lijepo molila. Dobro, da saslušamo i drugog gledalca. Izvolite. Halo? Da, izvolite. Molim vas, imamo pitanje jedno za gospodina Juku. Ja sam prije 4-5 godina sudskom odlukom jedan dug koji je čovjek me prevario na račun kuće. I tu je iznos negdje oko 12.000 maraka. I sud je presudio da on taj novac meni mora vratiti i tako to. Međutim, do danas dane niti se on pojavio, ne bilo ko da mi to vratio. Pravosnažna odluka suda postoji. Da li Juka može u tom pogledu nešto da mi pomogne? Idemo Juka sa odgovorom, ali na ovo drugo pitanje i na sva ova pitanja gdje vam se nude poslovi, ja ću morati da vam kažem da ne možete odgovarati ni potvrdno, ni odrečno. Možete samo da kažete o ovom načinu. Da li, odnosno, evo ovako ću ja da postavim to pitanje. Agencija, da li ona, ako je to već agencija, da li ona ima određeni broj zaposlenih ljudi? Pa agencija ko agencija, mislim još predato je to da se registruje, ona nema zaposlenje, ali će imati. A nas ima koji naplaćujemo uz mene, ima i 30 do 50, samo što ja najviše volim ići sam. Jer onda sam odgovaram za svoje postupke i sve što uradim sam odgovaram. U Ilijašu nas nije bilo sa mnom jedan, nego još trojica. Taj Bedo i Božo. Znači nije bio jedan, nego nas je bilo još trojica osim mene. Agencija ko agencija. Mislim, tako ima puno poslova da neće brojati 30-50 ljudi, nek će brojati 1000 ljudi. Samo što ja ne bi smio da se upustim u to da odgovaram za njihove postupke, jer normalno da ako dođe do suda ili do nečeg drugog, da ću tu jedini krivac biti ja. Jer ja sam, na primjer, vlasnik te privatne agencije i normalno da će sve preko moje leđa da slami. Preko ovoga sat 3 programa ne možemo sklapati poslove, ali vrlo rado ću vam dati broj telefona, pa ako budem zainteresovan, ja ću da razmislim i da to pokušamo raditi. Evo da čujemo još dva gledalca. Dobro večer, izvolite, u programu ste.
Želio bih da postavim pitanje Jusufu, i želio bih prvo da pozdravim voditeljicu, a pogotovo Juku, jer on je stvarno pravi čovjek tu, zna koga zove sigurno. Puno me ljudi zna. Zna Šazema iz Zelenave tu, sin njegov te zove i podršku samo Juki, samo tako nastav. Hvala ti najljepša. Dobro, idemo da čujemo i drugog gledalca. Hvala. Da? Dobar večer. Dobar Želim večer. vas da pozdravim u studiju i komšiju Juku. Neću se predstaviti. Htjela bih da kažem da je kao komšija jako dobar i dok je njega na ulazu, mi se ovdje ničega ne bojimo. Vrlo je susretljiv, drag, ljubazan. Bože moj, svi mi ponekad u životu imamo nekih problema. Eto, toliko sam htjela da kažem. Hvala. Vi izgleda osvajate simpatije. Nije, ja sam uvijek za ovu radničku klasu bio i uvijek kad prođem tom svojom ulicom izbjegavam, a da ne zaustavljam ljude i ne kažem ako šta bude trebalo da znaju gdje stanem, pa bilo to financijska pomoć ako imam, bilo to neka u robi, jer ja poslove koje završavam za ova preduzeća mogu jedan dio dobiti u mješovitoj robi. I ja tu robu vrlo rado mogu da podijelim ovoj radničkoj klasi, ovim penzionerima koji stvarno nemaju oni osnovnih sredstava, jer od jedne penzije ne mogu da žive. Mislim, žalosno je to da ja kažem, ali stvarno ljudi kako žive, stvarno je teško, ništa nemaju, mislim, u životu, zašto da imaju neki smisao života, da kaže ja radim za jednu dobru platu od koje ću odvojiti sebi da se obučem, da kupim auto, da ovo, da ono. Mislim, ja sam uvijek za to da pomognem svima, ali meni na kraju niko ne pomaže, ali sad eto ja se opet snalazim, opet meni je dobro zarađujem, dobro živim, trošim puno, volio da mogu pomoći svima volio da mogu pomoći i da, šta ja znam da sam neki multimilijarder. A zašto Juka ima ovako jednu vrstu psa koja spadaju u krvoločne? Pa ja volim inače životinje. Nije važno koja je životinja, ja ih volim. A njih sam nabavio, eto, šta ja znam, imao sam problema u životu pa mi svak dolazio na vrata. Pa sad su malo manje smanjili dolaženje na vrata zato što njih imam. Valjda se boje to. Mislim, cuke, dobermane imam. Opasni su i... Jer oni služe kao tjelohranitelji. Pa dobro, ne vodim i nigdje sa sobom, baš zbog toga što me strada, nešto ne naprave, znaš, da ne ujedu koga ili nešto, da ne bi ja morao odgovarati na kraju. U kući su većinom, izađu samo ovako kad moraju na nuždu i tako. Svako preduzeće ima svoja osnovna sredstva rada. Šta je sa ovom agencijom? Koja su njena osnovna sredstva? Obzirom da je vrlo specifična, pa pretpostavljam da su ta sredstva specifična. Naša, to jest moja agencija, ova se trudi da svaki dug kojeg se prihvati, da ga i završi, da ga naplati. I da ga uradi, ono što se kaže, korektno, pošteno do kraja. Radimo, šta ja znam, radimo sistematski, polako, svaki dug smo do sad naplatili. Da li pritom koristite pištolje, noževe i tako to? Do sad nijednom nismo imali ni neki verbalni duel, kamoli da nam trebaju pištolji, to riješimo to nekim finim, mirnim putem. Mislim, pokušavamo riješiti, ali do sad, eto kažem, da nismo imali problema. Naplatili smo sve mirnim, nekim finim putem. Na kraju krajeva dođem čovjeku i kažem, ako ti nisi dužan, ako ti misliš da nisi dužan, a ja ti dajem ovdje kao dokaz specifikaciju izlaza robe, šta ja znam, ili od suda rješenje, ili sve to skupa, i evo ti moja punomoć ispred te firme ili tog čovjeka. Ako misliš da nisi, ti dokaži i ja ću se izviniti, čak ću ti ja platiti. Što sam te uznemirio, što sam ti ja to došao da tražim i tako. Međutim, kad ja već dođem i kad ja kažem čovjeku u čemu je stvar, on odmah kaže znam, ali pretežno kažu nemam, može li tad, može li ovo, može li robom da vratim i to, pretežno tako. U mom komšiluku
jutro se upravo desio jedan takav slučaj. Naš piljar je vjerovatno dugovao izvjesnu sumu novaca i uletli su mu neki momci, rekli da će mu sve porazbijati ukoliko ne vrati. Ima više grupa, ima ja mislim još 2-3 grupe koje tako rade i koje na kraju uzmu sebi sve pare. Naprimjer, naplaćuju za vas dug i uzmu te pare i stave sebi u džep. Nigdje nisu potpisali da su primili pare, nigdje ništa i eto. A ja pretežno, mislim ja uzmam pare pa predam, ali pretežno tražim 5. primjerak. Plati na poštu toj firmi, meni daš 5. primjerak, ja s 5. primjerkom idem u preduzeće za koje radim i meni daju moj procenat i tako. Evo da saslušamo još malo gledalca. Dobro večer, u programu ste. Dobro večer. Dobro večer. Pozdravim vas i prvo jednu kritiku, a nemojte se ljuti. Doveli ste Koprivicu i pustili ste mu da odgovara na sva pitanja, a sad ovom čovjeku ne dozvoljavate da odgovori. I drago mi je da štiti nas koji smo prevareni, jer očigledno nas zakon ne može zaštiti. Ja sam jedan od onih koji u Viktoriji propao. Pitanje je 150 milijardi, koje su za mene sve što sam ja i supruga za 2 godine uspjeli i za ceo život uštedimo. I sad pitam, možemo li ikako doći do telefona ovog čovjeka? Potrudite se na neki drugi način, ja vam to moram reći, da opet ne bude sat 3 kriv za sve. Imamo još jedan telefon, da. Izvolite, dobro večer. Alo, dobro večer. Alo. Da, čujemo vas, izvolite. Ja bi molio, pozdravio bi prvo prisutne u studiju, a onda bi zamolio ima li iko živ u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji da odgovori šta će biti sa štedišama, odnosno deviznim štedišama iz Ljubljanskih banki. Odvojila se Slovenija, niko o tome ne postavlja pitanje. Može li iko u tome pomoći i kome da se javim ako može neko da pomogne? Pa vjerovatno će se formirati još neka vanpravna institucija i za takve stvari. Šta vi mislite? Svim ljudima koji traže svoje pare mogu da kažem nešto. Svi ovi i Viktorija Komerc i Koprivica Trade i šta ja znam i PP Mozaik i još nije Vidra, ali ona će možda uzeti telerantelje. On sa tim parama koje je uzeo od ljudi nabavi 5-6 telohranitelja, pa bilo to sportisti, bilo to naoružani. I onda je teško doći do tih ljudi. Mislim, možete doći do tih ljudi, ali što se kaže, ja nemam zakonskog uporišta jer ja kad dođem, na primjer, da dođem u centralni zatvor, da toga meni niko neće od građana, od radnika pomoć kad sam ja tamo. Mislim, nešto da kažu, nama neće reći taj momak je u pravu, ko što je bio sad kad sam zatvoren za Iljaš, pa nama izašao dug s batinama, veliki naslov, prvu noć, samo što sam prenoćio u centralnom, već sutra izašao naslov dug s batinama. Mislim, nije me niko ni pitao jesam li kriv, nisam li kriv. Na kraju krajeva mogu i reći da sam oslobođen, zato prekinuto je krivično gonjenje protiv mene. Znači, bio sam u pravu, a novinari i novine su me ocrnili i na kraju krajeva uvijek sam ja najgori. Mislim, nema duga koji se ne može naplatiti. Bilo to državna firma, bilo to privatna firma, nije važno. Sve se može naplatiti, samo što nema zakonskog uporišta kad ja već ne znam šta ću, pa onda moram... I zar to onda moramo opravdati? Ne morate opravdati, onda ćemo tako postupati u svim stvarima, onda što će nam zakon? Ne, pa zakon na kraju krajeva neće da pomogne. Niti kome je pomoglo. Onda će biti najbolje da ukinemo sve i da radi svak šta hoće. Ne treba ukinuti, samo treba dovesti prave ljude pa bi onda bilo zakon. Naprimjer, i u novom zakonu kad bi bio jedan član koji bi se ticao i toga, onda bi nešto i moglo. Ovako nema zakona baš što se tiče ovoga. Jer mene ne može niko ubijeti, ni će me ubijeti da će neko ovim ljudima vratiti pare. Sumnjam, nije da sumnjam, nego 100% neće niko dobiti pare koju platio u ove firme, da dobije auto i šta ja znam, kredit. I ko vam se inače obraća za... Pa obraćaju mi se svi, razumijete. I imao sam jedne prilike, jednu ženu u Due Ink banci je uplatila 70 milijardi. Žena plaće na telefon, moli da se to nekako vidi. Mislim, ja to ne bi radio, nego zamolili su me drugi, gdje Juka pokušaj i mi smo otišli normalno.
tamo sam vidio jedno 5 ljudi čekaju tog direktora, šta li je, predsjednika te banke, direktor banke, čekaju njega, kaže, jeste i vi oštećeni, kaže, je li vas prevario? Ja kažem, nije, kaže, ko si ti? I ja sad iz šale, kaže, ja sam plaći ljubica. Mislim, čisto ono, nisam znao šta da odgovorim, pa rekao, ajde da se malo našalim. I oni su to njemu valjda prenijeli i on je nije prošla ni minuta, otišao u stancu, prijavio me, a 5 minuta je prošlo, 15 od toga, dobio sam poziv za informativni razgovor u stanicu. Normalno ja sam nazvao tog direktora i kažem, jer pretpostavljao sam u čemu je stvar, nazvao sam i pitao sam, dobro, što ti je to trebalo? Šta sam ti ja uradio, razumiješ da bi ti meni to uradio? Pa eto, moja čerka tebe zna, ja sam se prepao, i kaže, pa rekao, šta sam ti ja rekao? Sam ti ja rekao, pa ti si rekao onim ljudima da splaći ljubca. Pa rekao, ja mogu reći da sam magarac, ali nigdje mi se ne vidi da sam magarac. Razumiješ? Mislim, a već da sam plaćen ljubca ne bi javno govorio da sam to, jel? Kaže, pa dobro, eto, ja sam pogriješio, kako bi ja to ispravio, pa rekao, ništa, otićeš s mojim advokatom u stancu i riješ, jer ja neću tamo da ulazim, neću da me gledaju. Jer ja niti sam neki kriminalac, niti što radim ovaj posao zato što je dobro plaćen, bez obzira koliki je moj rizik, ali neću ni da kradem, znači bolje mi je ovo da radim. Može misliti ko hoće da je to nešto na silu, da je to neko priječenje, mislim, na kraju krajeva i to da radim, ja mislim da bi bio u pravu. I da prijetim, ja mislim da bi bio u pravu. Jer ako ti si u stanju da prevariš radnika ili bilo koga za neki 70, 100 milijardi, 300, 500, što ja ne bi bio isto tako pametan pa ti zaprijetio da ti to vratiš. Ako ne može niko drugi da ti pomogne. Ja bi opet savjetovao ljude da oni odu prijaviti u stancu, pa da odu da daju na sud. Tek kad im ne bude mogao ni milicija, ni sud pomoć, onda da se obrate meni. A ja ću pokušati, ja opet vam kažem prvo, razmotrim kakav je dug, ko duguje, ima li da vrati i to. Kako inače ide taj vaš postupak kad vam se javi osoba i zatraži pomoć? Moj postupak je takav, ja prvo pitam imaš li, što se kaže, crno na bijelo, da ja znam da radim jednu ispravnu stvar. Jer ja ne mogu na vašu riječ, ko što su mi dolazili ljudi, kaže ja sam dao drugu kamion i on mi je rekao ga plati, kaže preveo ga je na sebe i sad neće da mi ga plati. Ja kažem tom čovjeku ne možeš ništa i ja ti ne mogu pomoći. Jer ti slučajeva ima 1000. Da drugu kola, nema kod sebe lično, prepiše auto na druga. Mislim, ne može od koga je kupio auto, ne može ga non stop zvati uopšte da prevede auto. Pa kaže drugu, daj molim te lično na tebe, ćemo prevesti, nema veze. I prevede i onda drug prisili to auto. Kaže daj mi moram otići do Granapa ili nešto, daj na auto, moram otići do ovdje. On mu da auto i ne vrati mu ga. Na njemu saobraćanje, na njemu sve i ne može mu niko ništa. Mislim, to je opet stvar naivnosti ljudi što to radi, tako ali nikomu ne može ništa što kad tako nešto napravi. Opet kažem, dešava se to svima, meni je žao, ali ja im stvarno tu ne mogu pomoći. Ja mogu pomoći ako imaju crno na bijelo, da na svoj način pokušam da naplatim taj dug. A opet kažem da taj dug naplaćujem prvo finim putem, a poslije opet normalno ne bi ja ni nekim drugim putem, jer ja kad dođem ja se već predstavim. Znači vi dođete prvi put, pokažete čovjeku papire, kažete. Sve, punomoć, sve i kažem vi ima da izmjerite taj dug i određeni rok. I onda ga ubjeđujem ga da to da, mislim ako neće. Ako da, onda mu kažem kad možete i to. A šta ako čovjek kaže da neće ni u tom roku da plati? Pa do sad se nije to desilo. A sad, ne znam, malo je to nezahvalno da ja kažem ovako javno, mislim da mu se ne bi to isplatilo jer on nije pošten. I ja odmah prema njemu se obhodim ko nekom lopovu. Jer on je ukrao te na kraju pare jer neš da vrati. Znači on je lopov. Ja s njim nemam šta onda fino pričat na kraju. Ali opet ne bi ja kad dođe do toga da moramo nekim drugim putem, onda ne idem ja. Jer ja sam se već predstavio, rekao mu ime i prezime. A zašto ne idete vi? Pa zašto sam se već predstavio ime i prezime, zna sve. Ja sad nek ga uhvatim za vrat, normalno da će me otići prijaviti. A ko ide umjesto vas? Pa sad vam kažem, nas ima malo više nego... Znam, recimo američka mafija za te stvari koristi nekoga ko nije punoljetan. Pa dobro, ja ne kažem da nema i kod mene
nije da nema, nego da mogu naći jedno 10-20 maloljetnika. Ali opet život je pred njima i da im ja odmah život sasjećem na početku života ne ide. Mislim, opet volim sam da rješavam svoje stvari, sam da odgovaram za ono što uradim. A ja što uradim, to je sitno. Sitno naspram šta on uradi. On jednu porodcu, ja vam kažem, zavije u crno i ta porodca gladuje, jer ja teško izlazim na kraj. Ali vi ipak sebe štitite time što šaljete nekoga drugog. Pa normalno ću štiti, jer pa moram, ja sam u životu dosta propatio i dosta se, šta ja znam, dosta nepravde vidio na svojim, na svom ime. Samo moje ime, ko ime, kad spomenete i kaže to je onaj kriminalac, bandit, razumijete? A nije to tako. Meni su rekli da ću dobiti silne batine ukoliko objavim bilo kakvu vijest. Jest. Bilo je to govora, kaže, ako voditeljica postavi neko škakljivo pitanje, kaže, pričuvaj se. Nije to tako. Mislim, mene svak prikaže u onom svjetlu svom u kojem on hoće. Ja kažem da ja nisam takav, da sam ja, mogu slobodno reći, dobar. Ali nemojte očekivati od mene da ja budem dobar ako vi niste dobri. A ako vi meni nešto loše reknete, nemojte očekivati da ja na to vaše loše kažem nešto dobro. Ja moram samo vratiti istom mjerom. Mislim, nije da moram, nego tako osjećam. Ako ja nisam ništa uradio, znači moram se osjećati uvrijeđenim i moram vratiti istom mjerom. Zašto istom mjerom? Zar se ne može i suprotnim čestima postići? Baš zbog toga što ja to imam ime i što ako vam prešutim jednom, onda vam moram prešuti 10 puta. Jer takav je kod nas balkanski mentalitet, da kad vam jednom opsuje nešto, on vam opsuje još 10 puta za narednih 10 dana. Sutra vas opet vidi i opet vam opsuje. Obzirom na takve priče, evo koje ste upravo sada rekli, da li smatrate sebe osobom koja je opasna za grad? Osobom koja čini nešto što nije u skladu sa ovim sistemom, nešto što nije u skladu sa zakonom? Normalno da nisam. Osoba koja se naziva, recimo, kriminalcem. Ja za sebe nikad niti volim, niti mislim da sam kriminalcem i ne smatram se opasnim što se tiče grada i toga. Opasan sam ovako za nekoga kome dira, mislim, i vi sami bi bili opasni kad vas neko napu. Ko što u mom, na primjer, ulazi u mojoj ulici, bude nekad zareda po 5 puta napada na žene. I šta vi očekujete da ja kad uđem, kad vidim da napada ženu, šta vi očekujete da ja budem fin? Znači moram biti opasan. Moram biti opasan. U mom ulazu je bilo za nekoliko dana 2-3 taka napada, razumiješ? A meni, na primjer, ne ide u prilog da se to dešava u mom ulazu. Jer odmah, mislim, takvi su ljudi i oni kažu, odmah misle na mene, bez obzira, pola i zna 100% da ja to nisam od tog posla, ali pola i ono, čuli ispriča kakav, on je vakav, on je nakav i onda stvore svoj sud o meni. Stvore svoj sud o meni i onda zaključuju kako hoće i nazivaju me i kriminalcem i razbojnikom i sve to skupa. To mene puno ne tangira pošto ja znam kakav sam. Znači morate održati određeni nivo. I ja držim do svog nivoa, do svog obraza i do svog imena. Jer ja sam svoje ime 28 godina stvarao, znači ne treba mi to da za jedan dan moje ime padne i tako. Da li se Juka ikada našao pred licem pravde? Našao sam se evo jedno 3-4 puta i mogu slobodno reći da sam skoro sve oslobođen. Mislim, još se vodi neki postupak, ali i to ću biti oslobođen, a već sam oslobođen za jedno 2-3 takva slučaja. Mislim, ja da sam kriv, ja ne bi uzmao advokata i ne bi dokazivao da sam ja u pravu, da nisam kriv. Znači, ja držim do svog i hoću da god dokažem da ja nisam kriv. Je li bila i jedna osuđena? I velike pare dajem na to da dokažem da nisam kriv. Mislim, velike pare i puno me to košta i tako. Koliki su vam prihodi od ovog posla? Prihodi su velike. Mislim, nisam imao toliko poslova, pošto sam to tek počeo da radim, ali su prihodi velike. Mislim, nekome bi se to možda zavrtilo u glavi, ali ako vi razmislite da ja kod jednog čovjeka dođem po 15-20 puta i da nas dođe 4-5 i da mi to izdijelimo i da mi damo na gorivo i da mi damo na to sve skupa, onda
ostaje nama dosta, ali imamo mi troškova tu dosta. Život je takav, život nam je to dao da to radimo, bar meni je dao život to da radim, da se snalazim kako znam i umijem, jer ja sam 6 godina na birou. Imam radnu knjižicu, imam, redovno se javljam. Jedino što imam od toga što se javljam na biro redovno, to je zdravstvena zaštita. Imam zdravstvenu knjižicu, kad me ovako nešto zaboli, kad se razbolim, odem doktor. 6 godina sam na biro. Znači, mene ne može niko ubijeti da ja nešto radim što ne treba. Ja radim baš ovo da pomognem ljudima. Pomažem samom sebi, a s tim i svim ostalim. A koje poslove prihvatate? Koji je to iznos duga? Koji je najmanji iznos duga? Pa prijateljima, poznanicima radim dugove sve vrste i to nekad i džaba. Mislim, kažem, pokušat ću to da završim, ali ne obećajem ti ništa. Da li ćete otići za 2000 dinara? Za 2000 dinara normalno da neću otići, ali mislim... Koji je to iznos za koji ćete otići? Pa najmanji iznos koji sam ja radio je 100 milijardi, a stari, ali nekad prihvatim i neki manji iznos ako je u paketu sa ostalim dugovima. Na primjer dobijem od preduzeća 5 dužnika, 5 specifikacija, onda ja ako ima uz onih 200-300 milijardi ima i 40 ko što je bilo za Ilijaš, ako ima i 40 milijardi ja onda to odem raditi. Ali izbjegavam da idem van Sarajeva jer niko me tamo ne zna na kraju krajeva. Baš se bojim da ne dođe do nekog incidenta za koji bi ja morao odgovarati. A ovdje bar znam da neće mi to se desiti. A eto tamo sam otišao i prvi put da odem da tamo naplaćujem van Sarajeva i normalno šta sam dobio 25 dana istrage, oslobođen i kaže platit će se to. Kaže naplatit će se struja i voda što si ležu, doćete kaže dan jedno 40 miliona ćeš kaže dobiti za dan što si ležu. A ja bi njima dao svaki dan po 1000 maraka da me nisu držali. Znači dao bi 25.000 maraka da me nisu držali tih 25 dana. A gdje su paketi svaki drugi dan, gdje je advokat svaki drugi dan dolazi? Da, o vašim iskustvima u pritvoru čućemo nešto poslije, samo da saslušamo i naša 2 gledalca. Dobro večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite, u programu ste. Halo. Izvolite, u programu ste. Molim vas, pozdravljam druga Juku, čuo sam razgovor njegov, pa sam htjela da ga upitam, mislim, to nije veliki iznos. Prije 3 godine dana htjela sam da kupim jedan butik i dala sam drugarici 1200 marki. Posle 5 dana onda se vratila, otišla i na godišnji odmor. Vratila se, ja sam tada, pošto je htjela da povisi kiriju, ja sam rekla da odustajem od toga. Ona mi je rekla posle podne da dođem da će mi dati novac. Kad sam došla, rekla je da neće dati novac. To je na sudu već 3 godine. Nikada do danas nisam u stvari mala, išla sam tamo na sud, išao je advokat, sve. Na kraju je dosuđeno, ja imam potvrdu da sam dala njoj novac. Mislim, sve je tačno. I ona priznaje to, ali ona je sada stavila, tu je neki bio čovjek kod nje i ona je rekla da je to njen advokat i da će ona vratiti posle podne novac. Kad je sad bilo na sudu, posljednji put rečeno je da je bio taj advokat. Pošto je tražio sudija da dođe taj advokat da se suoči, ona je rekla da nije tu advokat, bio bi da je neki bio njen koji je vodio računovodstvo, a da ne zna uopšte kako se on zove. Da li postoji mogućnost da bi se mogla drugi Juki obratiti, to više nije u pitanju novac, već je više princip. Evo, mi smo bili strpljivi pa smo vas saslušali, ali ja sam već rekla da nema sklapanja poslova na ovaj način. Dakle, da čujemo i našeg drugog gledalca. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdravljam vaš program, vašeg gosta koji je veoma atraktivan i vas kao voditeljicu, mada ste mi djelimično apatični tim sjeckanjem gledalaca. Jer naime vi emitirate i respektujete vaš auditorijum kome emitujete program, a sada u ovakvoj jednoj situaciji gdje se pojavljuje jedan šerif u gradu Sarajevu, ne dozvoljavate da ljudi stupe u komunikaciju sa njim, ako ništa bar savjetodavne prirode. Pa znate da... Ako dozvoljavate, u svakom slučaju ja bih želio da dam jedan svoj. Mi bismo to recimo dozvolili da je ta agencija registrovana. Pa da je u tom slučaju gospodin Prazina platio ovu marketinšku emisiju, onda ne bi bilo problema. Obzirom da to još uvijek nije pravno regulisano, mi to ne možemo dozvoliti i ja moram da sjećam takva pitanja. U svakom slučaju ja se izvinjavam za takav nesporazum. Nisam se predstavio, ja sam Ringo Bajuša iz Vojničkog polja, bavim se jednom slobodnom aktivnosti
čisto estradnog karaktera, ali mogu i da pratim šta se dešava u društvu, prema tome u pitanju je znači jedan ortodoksni specifikum koji ja pozdravljam, jer naime dosta je nas zajebanih i izrađenih u gradu Sarajevu i diljem ove Jugoslavije. I sad kad se nađe jedan čovjek da se bavi rješavanjem tuđih problema, uz to normalno i opravdano da na taj način obezbijedi sebi neki egzistencijalni moment, jer on dan gubi, troši vrijeme na tu aktivnost. Drugo, htio sam reći, na njegov pristup samoj klijenteli vrlo je zanimljiv. On dozvoljava razloge, odnosno analizu razloga, potražnje, dalje pravni aspekt, i što je veoma zanimljivo, on dozvoljava čak da sa lopovima, i ja bi ih tako nazvao, prvo učtivo razgovara, pa tek onda ono pedagoško, jer pazite, on je pedagog, jer on zaprijeti da će lopova razbiti. Mislim, sad govorim u krajnjoj liniji, što je veoma neophodno. Lopovu treba zaprijetiti, jer pazite stvar, da li je pedagog milicioner? On te lupi 10 puta, strpate mjesec dana u čuzu kao što su mene strpali. Hvala vam na javljanju. Ja mislim da bi ovim ljudima svima mogu sud pomoć da nije pretrpan i da nije pun ovakve stvari i nemaju ni dovoljno sudija ni dovoljno vremena da ovo sve završe, zato se oteže po 3-5 godina, možda i 10. A što se tiče milicije, i među milicijom ima prevareni. Ima dosta milicionera koji su mene molili isto da ih naplatim. I slučajno znam da u PP Mozaiku u odboru ovi prevareni ima jedan milicioner koji isto traži svoje pare. Ovako, meni je jako žao, ali i naše vrijeme je već isteklo. Pa ću ja ovako da kažem jedan svoj zaključak na kraju. Ako se mi već trudimo da idemo ka zapadnoj demokratiji, da budemo civilizovana zemlja, pa sjetite se samo da i Amerika ima ovakve stvari i da ona osuđuje ovakve stvari. Vama na volju, naravno, da li ćete osuditi ili nećete osuditi. Ja u svakom slučaju želim prijatno večer uz naš ostatak programa.